Bansu kinong lek chim dawai sa Nigrims, bat kumju kinong lek nangwan sa kitain tenroj mau pedang. Kinong elam jong ke Shillong City Bus Syndicate kelapan benapaj ba. Bakini ki bus kin sedang ban kamai no, sa tenring, bat syadu mau pedang nadu menta kasngi ka kandai terik ujaliu arah jar arpulai. Ha kabaka bus kan mi man kasngi, na yo maulong ha kapor praduna, bat hadin man ka khatsan minit, ka bus kan mi nastan ban lek sya kitei ki jaka. Na kaliang kinong ilam kila kentui kipaj ba ban ap ya kene ka bas ban suk kalai kawan ban kamduna kabai kali. Siapa terling mau pedah. Mak kecing idon kam beni syakri kali kawan jadi baik ba kam tam mi kini kena sekolah ni kena college ba di nak tanya thai. College buat ni face isen. Ngang ada ngan penitu ada huk puluhan pukang jadi present yang kena ga sedikit ni ini beriba pentingin melimpah jadi general secretary ini jadi member beramut ini Christian gitu no Pak Dinis ini Pak Dinis Warba setai bawaan bok tegak tinggi dan lang itu ni ngislo bensiyo beniatu efisien hendet aku beda bukan ega cing temu nang ni kalau aku beda kecing ha cingi ki bos nang ni bikin le nang ni ngulong bikin le syat tendring hadu mau pedang teka timing bang ibu ini ki bos bukan mistiap nang ni kalau bet news tiang praduna mo praduna sai bukan bi nang ni ke fast bos bukan bi nang ni stand kan le syat tendring cuma pedang hadian yang kata buat ter hadian kasan minit lawan boot biar sekawai ben boot nadien man ke kasan minit kumta kan don ke bos ben hian ini sepat tekalete itu bukan ya nang nei setai kemudian yam tai kan ya bikum bagi ya kini bos beli science smith kelente ke dei binang nei ha Angeli Petrol Pump Civil Hospital kan le siapa IGP dan Governor House ter se food for long to cha no men song ter untuk ter kan pois no men song untuk ter kan ya ke negrim lembaga negrim untuk sikta bisnong hadu na poi mo pula te ke jengmut jengi ro be pha ke negi bos kalong be ba in yo lang bin sekri sikta bitan mon men sa sto bun ma ki bos tem ta ke jengbun pakat nang ya ke por ka bos mentai kala duna kinong le nong man per kala nang buon mentai setai hagi jingmi go face ke hospital ba fer setai tegle idon kam bi ngin pha ki bos ngende lang setai bin sekri kembali ceritain smith tegede tang katai kembangan itu le jingwan jeng ki kali la tagi don bolong ki bos no bale berkana ba don no bin habir zeb no siap ibu na kan office kolong sipo hadu kala atle po dukat le ni haksis ngai kan pa nang ni sepa baik kali ya menta kan long bikum bitulong baki dingdon kini ki bos lagi kini sim bikum bagi kamai kini ki sai bos kan kan ya bikum to bikum bagi isim mati dan ni gawe ga jal meeting porok ki try kali par ki try jeng ki bos profit tengilai poilut ne tinggi sim gini kata karai coba terbibi lang menilai kita. Kamu sim dan kana wicing ya nak ling jengga office sabi bede kata nomor sidon ki be o dia nam celete sekian samtam gini ki kena college ki kena school nomor ba kucing riam ya kebaik kali beplay tang lalaji gitu ki bos ki gini ki bos ki bangin mut pun kha binang nei ke mercapten teksi terlalu nak kucing lut basia ki beplay tekidon nak kita tengin mentang persamin ha binon berle no dengan ni bosi no ni kan long kicing arab kantam ya kiba kamduna ha kicing yo kayo ko kakit ka ba kan long pensuk sigitu bicaka dah gila banwiang na klem la banwiang yang tiki kar motor ni long yak surok kidi ben pulai employ nang bayi ngin yo baik ikali wan nanti kin yang ni kin mi ni na postan kin ya itu si pos sirum sistem bicoy ne ki bayat sipo tendring kin ya nya na po nus bicara katakan kam persubte ka terpicam ten kerban ba nagaling di bor budi pekin kamilet na kampung ploy
nomor kemudian kemudian trafik jam pembesuk bekai kepala keti kabor trong ki pajak ni na po yo ni kemudian ngatai ki bor bisnis di ben kampik alor ni kenta nang ma kamrup ya pajak nang linawan kamtam ki bawan syong bos ni na po stan sindiket ji ni ngatai ba ladang iyo nane kemudian kampung keluar kan nah iyo hirin tu mungkin nak bicara ini reno mut kata kali gue saja berbor kat bom perkan ni ka motor ni ya kemud kumulong mata pinjati ke bawan nanti iwan bekerja ni stero le kalau teh ke bakhim apalagi kim kalau teh mut kacing cencar kalau ngipet bak no ayi kali lepas te mbong itu kadang cingma kamtam ni macam mut kibarak tin kibarak narot kibarak yo sempur di bro lantai melak biang dah ke nayo ya jenis tip mut kamtam cingwit masuk kemarin ngadit lebar banyak bos kendring tiang nabdu dan senyong satu nigrim itu tiang tak pernah sejarah ni orang lain yang ada nak parking tempat ya siamo ben ya terus yang dibuat nang ba ada penhap sejarah mai tang cakap penhap sejarah ni orang antam mengusung barang nigrim dengan tempat siapa seperti yang senang ngosiang lo nomor nigrim kedega DP ke ngosiang ham nigrim so senang dengan ailat ni ben yang akan cakap bah senang ben yang kemudian ni bos lagi yang transport tiang-tiang ni pernah sejarah pernah surat wan kali nadir iPhone tu saya snow mai pernah kata gue ingat waktu yang